Inalawag na Atty. Jason Badet Pereira ti Committee on Laws Sangguniang Panunsod nga sampay nga naprogram iti Backright Ordinance iti Alawag City. Malagip nga sakpay iti panagkampanya ni pagpadamag nga may palubuston iti panag-backride kalpasan iti deliberasyon iti Sangguniang Panunsod. Limin bagan kung sa Pereira nga ato pa iti reviews manipot iti Sangguniang Panalawigan so tagapuno nga sampay nga nag-epektibo dato'y Backright Ordinance iti Siyudad ti Lawag. Ito may pasamin na po. We are just waiting for the approval, for the review of the Sangguniang Panlalawigan. Once everything will be in order po, we will lay already all the requirements for its implementation po. Tumutulog ang sa DJ? Definitely matuloy na po at that was the ordinance that we also principally sponsored po, taking into consideration the safety net that we need to incorporate for passengers po. At on my part po, I insisted na dapat at covering na po na bayag debate deta awan day covering na po anak po muna nga linong daawan ikadwa pagkaptanda nga mesa pa awanin na kada adu pa iti impantay yung parameters na po kada footrest. Iti agdama Idol Bernard, agdama ni Trasitilan nga awang tilinong kahit nga sa akong pagkaptan iti back-ride so tagapuna nga may review ito iti Sangguniang Panlalawigan sakpay iti full implementation na iti Siyudad iti Lawag. Malagit nga iti panagkakampanya kahit na palubos idin iti panag-back-ride ngayon mas daan ni Trasitilan agaputa adubot manin iti matili sa sigun iti Sangguniang Panunsod adut reviews dating ordinansa tapos ni kastakit maliklikan iti disgrasya ang kaso lang at dahil kita sa mga pagkapit na back-ride kay Trasigalan nga awanti linong na. Idol Dennis Alipio, Tatak, RMN.